Kakasi Students Union menta ka arpo pratarik jelio araja arpaulai. Hagajinya kendu UCM ke KHADC uba penyat sing CM kaladawa bakamdei ban INOC ban national lentirel katba 4 pentrikam ya ka ILP hagani gejela. U Presiden ke KSU uba Lombok Star Marngar habakren syakilat pathai khubor ulaong bakat ba ka sorkar pedeng keempat pedang ya ka jingdawa ban pentrikam shwa ya ke inner line permit hagajela omdei ban INOC ban national ya ka lentirel. Nakaliang UCM ke KHADC ulaong baka council haduk menta kampat ai ya kanu gajingbit ya ka sorkar jela ni ya ka Ministry of Railways bantre ya ka lentirel tat andala penbet da kumoipat. Kasin kampung misalnya kenduk yang di sini dia buat itu super bagi keremta ke kamlong ala bangun pala hiban pataidot nama dan bentar kapan nang jefer di jumur kapan pet di juga anduk bun ke bang kapan keren di sangyok banyak slok di siwan nam tak nu ban perpan je ke tak bentar ke di kum ko cak ring anglut kum keseng anglut ba nang ni ben kha nang ni mi nam kapan ta cak ni so thok Manipur lai sin lai wat hangi tang sisia andai ke ong ba gidang apps nang sekarang dia kadang eksamen dan kulisa atau resolution kasi pet di korupsian kalau betang sislah di kabas ngolong olong kita kinong jalam jong kata sarkar ti politi amtip di jalkmat dengan i ya kata jing tho patang sislah di jing pas la kapas kosin tu ngos khadu ka wai jing dong agresif kita kinong budin kakap di kata jing keliba kadon hok song rem nem ya ka sarkar jala juga ban pas bian resolution ngos ajubab sarkar kan jubab kamram jungi kalong ba kale nung sarkar jengkwa jungi ba ka ILP ke depan terkam po jala kali harus lai tadi kimat bang perkemau ko kandai gasin ko mai ka kom wan kendu ke yang pesai dari aman wasiti nunu si mai tuan perkemau di lai tadi ba matam perkemau kalong ba kumya kumren ba pesai dari yang terus kata kalong bagi orang fakir pedang TMPM seperti itu. Bagi soto ini kalau kawai busin banyak cakmat busin ke habjat ang banang ni pun kaka yang aban panjingbet ya kreasi macam. Tinggal lagi kisah bermansua ada yang kosel kamlong no seban ya cakmat di dunia. Anda ini dia senam ni lagi ya penduduk nak porspor. Pada ni ke dikuduk tas ngir ni sultanat pada yang kosel kadang hebat kita cuba lak dia keren kisah bermansua. Bagi kemenskam bagi ni kejuk pemulung peman agar semua penyak kam ni disebutkan kan dia peteng kum julong kum juran boros kita dia bat kabar tolong ba tapi pipet sepang ka junglong cuman ki jing ju pensung nak kalian koseng nak por ba ingkwa ba kecak itu ngutret ni kan long kum takadan sipai ingkwa ba ke council terhap suatu terhap perkat nabangi li sebun ki jingjia jingjon jingbun tem juki supaya bang ju osgo nak por ka jingwa cakang supaya fair pada kanu gunuru iba sedang long ada sepa sarum bersen dan kalian juga sedang cepat sui persom tak sui bagi so kemen bana yang council om kamlong kerti nak kam kata besar bagi suatu ba council from the skema tu kan kapan pet bian babian nawarngem kuak bagi cakap puta po itu bring tidak balong selain sipai kita kemat ke baa ke bangi sultanat bagian ke council kubur kata bat ke balai khamtam si osgo ni kisni bat ni nak bos kubur lubun dia keren bat ke yang saudara dia lu push ni ke kamba tak ke tidak ke poin sport jalan ini kalian ke seng lah kalian ke pasai baik council kambet ke pedang ban air usi kat bakar sokan dia keempat tiang dari kamka di nakaliang kau selu ni sultanat ba kadon haju ka hukum pakat petani ka nakaliang koseng ba ong bi dong kam swai ti ang se kran ni tidak ikani ke ka tubo wasai wasi sokar jalaru bang mi la ju snow wer ni ka kam ba ka di ka tubo wasai sokar nang kan bahas bun sokar ba kalong agresif pandai budin ya kata ka resolution kalau ka MP pandai korek kan terikam kan tidak jara ka sokar jala ba sokar India kayak gebor di inggit tumbang sih habis Thailand Hamadan tak di rumah makan. Di kita ki alai teli kimat banyak slow sa kian ki isi bertmai pak katanya di jumbut. Hi kajen kan terhadap ke CL ajar kaprai ko sapo ni kan ombak sulong di jalan ni kata itang sebentar dulu penting kami pak kenamnya susu. Andai
dan reality dengan ong pi umadan pada haduk mata ke sedang tenru na secara berceli. Kini ke jing persang ni jong sekarang dia ban ong ban yukti ni menga po jelaju kam semla sokai. Bila man ong bakam semla pau sebat dari na po kaya. Banyak serum senang kamtam di bentang yu so. Ban yo di report ba Iwan Kibril Sentral sekarang dia ju selok balai pi kang persa sa banti yang di selok Kibril kita di selok itu terayeng itu rai kendau entah ter. Bat wanam ong bak ni kam kanja mereka kam na po kaya. Bat dia ro ta kana urem ni juwan pan kemau sa ka distrik konsel na kos por ni kamat ke ba na liang perseng yang rangba na por sa pang ong MTM ombet benta banti ni po jelang. Bat kawai ru kung yuk banyak keren tas ni kamtam kayat kini ka second phase mata bobot keren put sa. Adu ka first phase ni ong ba sarkar jalan kare bentuk toplang sekong je right li git sekong sel hatta ki komiti regional committee ka ba ar ko bentuk toplang ti kirum pasnong rekti pisnong bat badai ben sakta atau pembet sam ding rapan snow bak sarkar na liang kausel kan sa simkia bat kom yu kubor bolong ba hani kentim tan aliang ka sarkar bentuk toplang ya distrik konsel hatta regional committee bat nisakmi benya bangi ong bak kausel kadai ka sebentar bak tiap ia kajunglong jeman kaput ke bakuduk ki et hima bakuduk ki rang basnong ka per ada itu kamram ju kausel je kan pasau sokar gi ajmut nam tak tak ju penbit put bisa kamdai menluara kajing dunong kamdai kana mara kajing sengan kajing bet jimbiang bak kamtam kajing bomdai kan jau mat pasnam song di kaput el kala khang ya ka office sebenarnya ni ndrei ngi haban tip ban stu ba ka UCIL ka statement ka jongka ka ong temporarily shut down the office in Meghalaya nomor ki shutdown tang sipor berhadu mentahi kidang ong bet ba ngidang yaiwat kijing bet na ki bor ki badi pet po jela Meghalaya benyo pun klong uranium marapo ko website jeng UCIL hi kini ki uranium ores ki badan ngini po Meghalaya kidang dei hi ki future project sempat ben hadu mentah ya habe dei ba railway pan lamar ngi baladan kata kijing krang kembala keren do prime minister men connect ya borok ki state capital sebagai Delhi tingi snow ba nadu menswa nadu kino ngelam gijungi por menswa pajba ngila persya egal tiral ti hak benang sudap ja haus nam arhajar khat nyawru ngila persya egal tiral but life sangut ki dikhot jong ki isu gila shong di benai po jil lagi spangut gila satwet bun gi bala mensawru but ladai ba ka sarkar ka penbor ban wara biang kata kalen tiral de bi haban repeat biang e belajar arhajar kan nyaw ngim dan jeng ting ngim dan jeng salia ban repeat biang ke ju